Ye to so ebra kwasisia aye krado kejuana nkasanso ewo ho ye de agudie mu nsam ne de obonkrata no eto so no pay e de amon ye da se papa share live ewo Facebook/Adom TV extra enti eno no radio fosu 97.1 ye chiachia mo ye mamu nyina kwaba enso e de baso kwasia no pay menchia wo mu akwaba e bia ba menye so na bibia bokko na so e nyankopon adom bu so wo prokra mo de aka me civil servant bia na edu na busumi akatwa da kekasi mo se me kwagye abatu fie se ya tem se bi dress na ade be gina e da so se hye nyame adom wama ye nkwan die bia ye kama kakra ene 11th ene 11th ya 11 September ene ye kejua na nkasa birthday nti wo hye niema enti asa na kejua beba no kwasi ye hwe de bonkrata na eno anya kwanya tumi tie nyame adom mitie okay ja ye be ko no so na wo de yanko we okay ye fa da bokata ro enhye ase adopena ye daily graphic da bokata na FT ase a His Excellency John Dramani mama foni aba era Ghana samtwefo no a woto nsa e de from ewo mapani atran so efoni ewa asma mapani kan say amanfo e ka say mapani en qualify for state of emergency our galam says no so there be enye nro ene ade also man no ye twato okra de say yakoko na ma yaku a yentimi nkumbiem ne ye declare enye nro de enya de oba be sa ade na daily graphic I don't know na oba the bokata no kasa esposa so the suicide cases rise is it a confession if you akwa na ekosoro asamo pressure asam pressure da manfoso na no ya nyanya na etore bia na eya ahokire nya etore be fia ya kasa tabi ezi last 3 months na me tie Lexus bill na o activate phone let me so di kuma about suicide ya only one lecturer by University of Ghana the foot when ma pani bi efre esi mu se asema papa ya kan etem jai akonfo me kwhye me ho efie ni pe kra se Lexus mu ekohwe papa na chi be se 3 days later na oyo defo a woni fie kra be se miensa o East Legon ni pentimi control all more emotions it's just be a haro na how betimi a control no akrakra ni your emotional levels no e wo form nti ade bia nka bia senko wo obi obetimi aka kire na nka obetimi ne na kasa ma bibi onya na ode ahye no ho nipa bebre te sa osuro so obeka na asema kire obi because okokan wa hwa na e de aba beto abonten nanso ye nyina ye wo ho no obi a wo how ba ku mienu bi o nti si ye nyina ye kasa we nti ye yeseya tana nke yase ahye nti wo how no beba amane ne beba nanso hunu sede obesi akora wo ho afa obi de ese wudi bia no obi nka ne de enche no ye kan se ya ye nsusunsu ma mema ne nkoye se be ma ne no maduru a enwunu ai mema so wo problem o wo hwe a lot of suicide case na koso memu a mema de wo soro pa eno de no kra mema ntimi adwempo because enye ise be ma betimi approach aka ne how I will go through eso no how pa because wo kebe oh na ye be ma na wo ye hu se be ma na ye hu so obey to da bia mo enya abotenti nkrofo no mo how I will go through no se betimi abo mo a ye mo mo da bia meka se bia enya ne nyina ne sika ko papa ye ka na asemi sika ahina de be ma no in fact car da no so de kwasha akofo no eye events Benz bi S580 ebi no tuma ko de kwasha ne wakonfo etu sika se ya na ka ma no be bia kasa kire bia botere kasa bi ya benya ni partner se akasa so era to na bi so ye ntempie mema bi ko problem pa ontime nkana sem because bemensu so na hye no ho a enya ho so ba yenso ebi anka ye tie na sema ye behunu se bi owo point but to a twere be ma dem no de nananu mu a mo de sa bere ba ye ne asesa first ni na ebi na twere be ma dem na mema do no ano anodin yeah to us yeah for the Ghanaian Times abakata so to us so or the mame Pamela Kwei efoni aba or UNDP or see biodiversity destruction Ghana loses $520 million annually so man's got a quite near boyetim eti enano eja so a etol atabi okwachi no you see efie makoma kon wo hwe na afia ehye warehouses nso wom
Wow. Fi mako nwotwe na ehye na no e wo latabie kochi. Struggling SOEs need government's attention. ICT perform so eda ebefo kabonko so no ka se aban maku a omo so ebre etepeti kwa no. Ehia sa aban na ni beko omo pa na yahwe omo. Na yetimi abo omo mogina omo na so. Asem. Ese economy nso no emu abie ekobe se 6.3% in the second quarter of 2025. It say ye ko ye nimu anesa. Ghanaian Times the bokata and the samani boy benefia so hwe the overseer. The overseer the bokata ensu ediem. Or say we can trace you Mahama calls for regulation of social media amid rising threat incitement. To my penisa fedie ye be FSA IP no. Ti amanfo e share social media chi e fam picture ni modin meto ho fam picture nto ho munyina ye Sam George ba yes eye me defia mega bia meka eye papa eni pe di ni patam a wunhunu no na so yo ba wo ye bemba pa tuadua ya bre yi wani mbra na munya samodi social mo katakata mani mudidi mpanifo atam the danger part here the traditional media. Because yes, if your social media making a lot of inroads. Ghana for ye active on social media no 10 million. And perform ye nim call ye traditional media. Sadum TV bomwa. Nipa a show a fear mu no. Enya de ketwa. Ye nyanu centrophobia are taking advantage of platforms and their maye. Eka and semwa ense for then see and no replication dey on social media because they will say baby betimi regulate kura no ye jato ti akwasi se begina so odi pani bi atamu a ye nya hwede a e de man fa ko social media social media and the social media dey no so no wo behwe no wo mo atututu akwan no omo kan no boom because no as we ni hanti no and wonya so wo ba ne mma bi ni ha ne yire ne yi ni kunu bi ani hanti wo no wo ka tumu boom wonya so wo ba nti e wo nyina so I was some penny for because say the ya abuse bibia nti am penny di na no atum yi de se ni die mu a won mo nye na fe so ba ku bia no so kan na nwura ye news no mu ode to GJ penny phone so animu say was wo mo bloggers no ne ade ni nyina so ye tumi shape wo mo because wo ya blogger na me kan me de bia ko bi chei me so aba be se blogging ni mu kon ka first no ubeti no obi aware na de bia wo mo ba besi so no obi adeja no mo de abesi so but wo ba ye education no de ato ho bam health no de ato ho bam like nkofo hia mo ano ye okọ no wo de afewe na asesama sa ayi pictures a hu se hu hia ne ntokwa bi ne sa ne mani nyina na blogging ho side no aba form ti se ye nyina ye se ye shom ne ye de yi kwasi ki akoye ne mi ani brina se ka se regulate ya na bia na make say so your lawyer na so ko kan sembia oyam show because of Ghana Bar Association sa GJ no there be ameka say o se emamu ye do to the extent say GJ ji utumu a na so ba say training map if it's time for us say some for better license exams near the pass here even bloggers krana I think we need to do it near ma GJ mu ye do say GBA say be GJ ko association o nti e wo say any association o mu jira mo na so no mu nyantutu ye because se see di o fa phone ba ko jira bi na on keka ne ope na fa hu ni no mo kasa na no ebi a TV station di obi aka bi no so akofa no ofiafia ho na me say ye say wo ko kire se do o to bo na bo no kra ho nyere hin se do gina nche ba hwa so na granting interview no ase say asemo and your birthday boy na benti ona ka se bo aba mo de adwan na ba wo ho peche ani nkosu afa say na osin kosu yanko na ye ba wi na be bo kosu apesi e da so de bia yete be bo kosu apesi e ye fa konya su ne we so happy birthday happy birthday everyday o paso anhira amen no nya okese hallelujah o ma so mfra dum nko adum amen o ma so nya dene amen sie watamfo amen bia de ni boni bi hwewo a e san so o ma so odinti na bo wo mahwe amen radem fa wonsi mapon ma adwa so amen na baabia wona no wa januro no wo betwam amen na wo manso abetwam amen to baba you ano
strong tune so ba Hallelujah. amen Amen. je ho so waje atumu Amen. nti erade nya okese pa happy birthday Amen. enkoma Eric Mr. Eric Esiedu Bwedi Fantastic. aka Kejuwa Nankasa So for me, me da say ya kan ni kakra na mo de so fo abata ho Nyamisha. nti